وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وقال lan dawuh sapa Allah taala, Allah subhanahu wa taala kang maha luhur sapa Gusti Allah taala. Rupane dawuh Gusti Allah, wa ma hadhil hayatud dunya wa ma hadhil hayatu, ora ana utawi ikilah urip ing dalem donya. Wa ma hadhil hayatud dunya, ora ana utawi ikilah urip kang ana ing donya. Illa angin illa lahun, angin iku lelahan, lahun lelahan, walaibun lan dolanan. Wa inna daral akhirata, lan sak temeni kehidupan alam akhirat, lahiyal hayawanu, yaiku yaktini yaiku urip kang sempurna. Laukanu lamun ono sapa si wong-wong kafir iku ya'lamun, padha weruh sapa si al-kufar, sapa si wong kafir. Seterusipun kaula ben panjenengan memperbanyak tafakkur ker-meker atas ayat sampun lek terangake ben ayat kak dinto sangat banyak dalam Al-Qur'an seberkaitan kelaban kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mensifatkan dunia bedingaki bi akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ib. Dawuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, odi ning dunya neka adalah lelahan en mainan. Keng tojune ben untuk en mainan. Cek salah paham. Odi ning dunya niki serba ngocoh. Saya nyaman, ya tak kira nyaman terus. Saya tak nyaman, tak kira tak nyaman terus. Artinya en mainan laibun bene tujuan odi untuk en mainan bene, karena odi untuk akhirat. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kenyangkah bahwa engkau nyiptaki kakeh annama khalaqnakum abathan, cuma en mainan? Enten. Gusti Allah menciptakan manusia ini bener untuk en mainan, Pak. Keng cuma kehidupan ning dunya ini gak pada en mainan, bener di ungku. Senyaman akhirat, senikmat akhirat ning dunya, walaupun nikmat tetap kenikmatnya pasti berakhir. Saya tak nemu nyaman ning dunya, tak nyaman sekejap. Mun pancen tak nyaman ning karena urusan dunya tetap berakhir. Mungkin melarat, mungkin fager, mungkin miskin, mungkin sakit, mungkin tak sehat badan. Ketahuilah dunya nikah sekejap, benih kehidupan seabadi. Lahwun walaibun, arwatang dunya keng congo comon mate tak kebe. Arwatang anak engki keng congoco, mun anan sampeyan tak soleh tak bakal bolong. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu doa, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, ada odi senyaman kecuali odi ning akhirat. Mun saumpama Kanjeng Nabi nika milih saya ning dunya, Pak, pasti saya odi Kanjeng Nabi nika. Saumpama Kanjeng Nabi milih kenikmatan ning dunya, milih kerajaan, milih jabatan, milih sebarang dunya, niscaya Kanjeng Nabi bakal milih.
Tetapi Kanjeng Nabi lebih mengutamakan akhirat, lebih mementingkan akhirat, lebih mele daripada akhirat. Karena apa? La aisha illa aishul akhirah. Ada odi senyaman kecuali odi neng akhirat. Aneka perlu ngenangen kang kuwi kula panjenengan nika dawuh Gusti Allah, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Karena odi ning akhirat, tempat ning akhirat, dar akhirah, daril akhirah, tempat ning akhirat, lahiyal hayawan lamah lil gosam. Yaktini kake montro odi nyaman, kake montro odi saung kuno odi akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Lau kanu ya'lamun. Saumpamana orang-orang kafir neka oneng cek bahwa akhirat neka adalah kehidupan seabadi. Eta motok sepetok nek waku ning akhirat bening ning dunya. Oh setia soki cereken sekecek. Bi arwa tandi sekecek, arwa soki sekecek. Mun ning akhirat bila pun tak nyaman seterusnya tak nyaman, Pak. Bila seneng seterusnya, bila celaka seterusnya. Berkena akhirat ekoca lahyal hayawan allama lil gosam kit'ah minal gosam. Gusti Allah sumpah lahyal hayawan benehiyal hayawan tapi lahyal hayawan allama kit'ah minal gosam. Yaktini kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya laukanu ya'lamun. Nah, orang sebanyak tafakur ke ayat nikah, orang selalu banyak mikir tentang ayat nikah, apa buana? Wa hadza tafakkuru utawi ikilah mikir-mikir iku yuthmiru bisa nguwahaken apa si hadza tafakkur nguwahno laka maring sira nguwahno az-zuhda ing zuhud fid dunya ing dalam urusan dunya warugbata lan demen fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Buan orang mikir iya dunya robilan ruwa mate ruwan di pabrik mate kenang dalam tanah arwaratin genteng mate ternyata betul se langsing ternyata kolen se benare beri lulur cabeng kuang se benare napanya mana obun andan-andan obuli beli ketopak se esam ternyata dadi santapan dadi kakanan cacing diolah ning dalam kuburan. Nah, mun bada orang mikir ngak nikah yuthmir laka zuhud fid dunya, maka orang kelak bakal ebrina sederhana dalam urusan dunia. Tak panas urusan dunia, Pak. Beda motor bagus aja ling. Ya masalah tak aja ling tak kira kelar meleh. Dina masalah tak tero. Bodoh binen orang aja ling uratin tero. Percuma masalah binen orang. Kemun kupancingan dina lejek kaje. Tekaklah keberadaan kata dia masalah la nikah bisa membuahkan az-zuhud fid dunya war-raubah fil akhirah, memberikan semangat semakin senang untuk beramal sesoleh kangkui alam akhirat. Mun orang tak mikir odik ni kecek bakal sekecek laibun walahun mainan. Oneng mainan sampean. Mainan ni kebiasaan senengna kanak kene. Saya seneng mainan ni kan nak gini, mau sepo-sepo ni kata terus deh mainan. Pedil bigo aja, dil pedilan. Peluru na apa nyaman lah, terbunter nyaman. Sanek. Bodoh peluru na telubang saya toto di ruang par. Aro dil pedilan, lah tu nyari dil pedilan. Tormontoran, wah, manyamanan, tak nyamanungku. Mun besampian ebri nyaman bi Gusti Allah, ebri kelebihan bi Gusti Allah. Ya syukur ke Gusti Allah. Alhamdulillah ebri kendaraan, niatin kanggo ibadah. Alhamdulillah ebri sepeda motor, niat entar salat berjamaah, niat entar ngelakonin sesae silaturahmi. Sae tetin. Ebri kelebihan PC, niat abantu fuqara masakin, niat abantu kanak yatim. Nah, naika mun ebri kelebihan tining Allah Subhanahu wa taala. Mun ebri kekurangan Ustaz, ebri sake, ebri tak sempurna, ebri cacat, sekecek. Sekecek dunya nikah. Tine cacat orang, tine yenye orang, sekecek mereka ku ning akhirat. Mereka nejak dadi orang dua kali sengsara nikah.
Salah ning dunya la sengsara, ning dunya la malarat, ning dunya miskin, ning dunya tak sempurna, cacat orang kebenaran cacat. Pas ki ning akhirat daya sekali, tak tahu buku sampean tadi ring melarat. Sesoki mate. Apa sakapi lemon orang ingat ke ayat nikah wa inna daral akhirata lahyal hayawan yuthmir laka zuhud fid dunya. Tak panas urusan dunia. Tak sampai cok tangecok non. Orang zuhud ni benih tak laku. Orang zuhud ni benih tak abine. Orang zuhud benih tak usaha. Orang zuhud ni ka alako keng laku na tak makalah urusan akhirat. Al-Quran tetap baca, solat berjemaah tak ketinggalan. La nikah. Rijalun, orang laki, la tulhihim, se'a orang laki kela, napa nyaman tak sampai bakala. Napa nyaman bi tegengen bi benten. Tetap alakoh, tapi solat ai jaga, Jumat nai jaga, Al-Quran ai baca. La nikah orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar orang zuhud pas terus tak alakoh. Terus tak abine. Terus tak usaha arapa zuhud tanda ketunya belum tentu. Dan kadang ulama sesoki, banyak para habaib sesoki, para kiai sesoki, dan kadang dunia tak masuk ke hati, Pak. Kan boleh lebih sambian saya masuk ke hati. Tandi bayilah masuk ke hati soki boleh. Dan kadang orang sesoleh andi dunya cukup ning tanang tak masuk ke hati sehingga tak terganggu ibadah, tak terganggu dakwah, tak terganggu ngajar, tetap ajalan terus walaupun keberadaan ngak nikah. Oleh karena kak dinto tore punya akhir mikir nikah karena bab tafakur. Cak sampai kau belum dengan teti orang se cacat dengan Allah Subhanahu wa taala bal tu'thirunal hayatad dunya. Justru orang-orang penikah lebih mementingkan urusan odik ning dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat ni lebih fokus dan lebih kekal dan abadi. Dunya tetapi hina. Hina, tak kira tak hina dunya ni kan. Tetap mati ku lebih sampean ni. Ada orang Saudi seterusah. Nah, jadi mon beda orang mikir urusan dunia padahal tapi urusan akhirat sederhana. Terbalik mestena akhirat tak serius, akhirat apa ongkuan, dunia ni sederhana. Benih tak oleh alako, silahkan alako. Benih tak oleh soki, silahkan soki sambian. Keng cuma akhirat aja sampai lupa. Dunia tak bakal terus. Abah tak bakal sehat terus, beda sakit, tak bakal ngode terus, beda tuan, tak bakal soki terus, beda tak kira ceje terus, beda tak ceje ni manusia ni kan. Mau ning akhirat, pon pele ni cuma dua, ima surga, ima neraka, ima selamat, wa ima tak selamat, ima sa'id, teti orang sesaidun, au saqiyun, orang jadi beceh atau bercelaka, pele cuma ning dua, tak bisa usaha boleh tan. Nah mumpung kau banci dengan ki berdekaran umur ngereng odik ning tunya benih odik saya terakhir beda odik saya tak temate akhirat gunaki kesempatan untuk akhirat gunaki kesehatan kanggo ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tunya kalah bi orang kafir urusan tunya orang Islam ni kah sandi pabrik cenah sandi bank cenah sandi perekonomian ning Indonesia ni ke rata-rata orang-orang se kafir, orang-orang se tak nyembah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tinalah cara macam dunia dan tak berharga muka Allah Subhanahu wa taala. Orang se beriman, iman ke akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih fokus daripada dunia. Nikah buah daripada tafakur. Mun beda orang membanyak akhir mikir wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa laibun wa inna daral akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Ki banyak bab tafakur kebudunya ki berkaitan kelaban tafakur napaan si berkaitan tafakur aneka masalah tafakur ki kadinto sinerangaki ayat-ayat Al-Qur'an tafakur tentang hayatid dunya wa kathrati ashghaliha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha. Cepat lang dunya ni ka bilan ki ngode setia tua bilan tanyeng sete kero bilan ratin sete keltop cepat sarah
Yo betul ada remah mula baca nak kero, tetap kero. Bilan pot celang setiap pote kapi. Masalah sembir tetap celang pote kia. Dan ini keperluan kero peker. Karena dunia ini kecepat. Paling boleh samain odi seberapa sih? Si bidak lemak petong bolo lemak dah mamarin. Akhirat punan. Akhirat punan tak kira dak tak kira buru, dak planet, tak kira buru ke bulan dan ke akhirat, ke lem tanah. Tafakur sinika adalah kehidupan dunia adalah lahwun wa laibun, amang-amangan, mainan. Nyaman ya tak nyaman terus, tak nyaman ya tak nyaman terus. Tapi akhirat bila nyaman seterusnya, bila celaka seterusnya. Termoga tadi ilmu bermanfaat, termoga memanjina tadi orang yang selamat dunia akhirat, dan termoga odi dengan atas dunia nikah, termoga kau memanjina dengan tadi orang yang bisa nambahin ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seneng ke alam akhirat, lebur ngelakonin amal-amal sesuai. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi an tatafakkara fi nuzulil maut wa husulil hasrah wan nadamah ba'da al-faut. Wallahu a'lam bis-shawab. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا